Sad smo imali opet pritisak na područje grla. Bili smo pogrbljeni i kod ove asane je bio naglasak opet na izdisaju. To znači treba nam sada nešto što će djelovati na drugu stranu. Savijanje prema natrag, otvaranje grudnog dijela i bolji ulazak zraka. A za to je odlična Matjasan riba. Polako sjednimo. Sjednimo iz pruženih nogu, Dandasan. Prvo ćemo malo noge razgibati. Samo na par trenutaka. Desnu nogu savijemo, stopalo sa unutarnje strane i koljenom do poda. To nam je ujedno i priprema za meditaciju. I zatim možemo vanjski bric stopala staviti na preponu i koljenom do poda. Bez forsiranja, bez onog snažnog pritiska, zato je zbog nerazgibanosti kuka i skočnog zgloba sva sila je u koljenu i na taj način možemo ozlijediti koljeno. Zato trebamo biti nježni. Nikad nas ne smije boliti ovo područje. Bolje vježbati koju godinu duže, pa onda tek izvesti lotos, nego napraviti jedanput lotos i onda više ništa. I ispružimo nogu. Druga noga, stopalo sa unutarnje strane, koljenom do poda. I vanjski bric stopala na preponu. I već kad smo u ovom položaju, napravit ćemo i leptir. Obje noge savijemo. Opet isti princip, ne sjedimo na trtici, nego smo slobodni i koljenima dole. Često puta se može vidjeti mahanje, ali na ovaj način. Vidite, ovdje je podizanje nogu gore, a ovo je stiskanje koljena dole. Znači ne radite ovo, jer tada nećemo napraviti puno, nego stišćete koljena dole. Stisnete, opustite, stisnete, opustite, stisnete, opustite. Znači dole, a ne gore. To je bitna stvar. Jer se ovako događa da godinama vježbamo i ništa nismo napravili. Zato je sebi uvijek idemo niz dlaku. Sad stisnemo, opustimo, stisnemo, opustimo. Taj način. Opet istegnimo se, zamislite da se neko uhvatio za bradu i idemo dole. Izdisaj. Udisaj. Drugi put izdisaj. Udisaj. I treći put. Izdisaj. Ravne kičme, pogled naprijed i onda tek na kraju spustimo čelo. Kad se dižemo, opet kad vas neko povlači za bradu, idemo gore. I sada ispružimo noge. Za ribu, Matjasan, isto par stvari je bitno. Prvo, sjednete u položaj prekriženih nogu, može biti bilo koji položaj prekriženih nogu, polulotos, a može biti i lotos, makar ćemo lotos u 8. stupnju raditi, ali evo, ja ću napraviti iz lotosa. Zatim, spustimo podlaktice, laktove na pod. I bitno je da se savijamo u grudnom dijelu natrag, kao da nam neko podiže grudni koš. Ruke idu dole, glava na pod. U ovom položaju glavom guramo pod prema dole i sklopimo dlanove ispred grudi. Udisaj je kroz nos, a izdisaj na usta. Kad ste u lotosu možete se uhvatiti za nožne prste, ali pošto mi nećemo biti u lotosu, onda sklopimo dlanove ispred grudi
Udisaj kroz nos, a izdisaj na usta. Kad se vraćamo, i onda ćemo leći u Anandasanu. Sjednite u položaj koji vam odgovara, koji želite. Probajte da nisu previše visoko koljena, to je jedino. Zatim spustimo podlaktice, laktove na pod. I onda opet, uvijek kad je savijanje glave prema natrag, vi imate šancov okovratnik. Ne smijete u jednom kralješku se savijati, zato i tad će doći do vrtoglavice, nesvjestice i više štete nego koristi. Već kao da imate jednu pločicu, šancov okovratnik, savijate se u korijenu vrata i zatim gurate pod od sebe prema gore. Udisaj kroz nos i izdisaj na usta. To je jedna od jako rijetkih asana gdje imamo takav način disanja. Uvijek je disanje udisaj kroz nos i izdisaj kroz nos, međutim evo kod Matsjasana, ribe, je taj položaj i taj način disanja. Matsjasan je asana koja je dobila ime po jednom velikom rišiju. Matsja riši. Kaže se za njega da je bio u jednom životu riba i da je čuo dok je Šiva prenosio znanje joge Parvati. On je bio u jezeru odmah do Parvati i primio je i on učenje joge i u sljedećem životu je bio veliki riši, Matsja riši, koji je dalje prenosio znanje joge. Tako da ovo nema definitivno veze sa ribom, koliko ima veze sa tim rišijama. Šta to znači? Kada ste u takvom jednom položaju koji ima naziv po jednom rišiju, vi tada praktički misleći na njega, znajući ovu čitavu priču, dobivate i tu vrstu znanja. To je kao da ste stisnuli link i povezali se direktno sa Matsja rišijem. Polako idemo gore. Tako isto imamo i Kasyapasan, po Kasyap rišiju. I lezimo u Anandasanu. Znači ova asana, Matsjasan, jako dobro djeluje na štitnjaču, djeluje vam na disanje, djeluje vam na savijanje u grudnom dijelu kralježnice, to znači protiv pogrbljenosti, otvara grudni koš, dobra je protiv astme, bronhitisa. Dublji udisaj i izdisaj. I polako ustanimo. Ekpat Pranamasan. Eka 1. Pada noga. Znači stajanje na jednoj nozi. Prebacimo težinu na lijevu nogu i desnu nogu savijemo. Ovaj put je stopalo tu sa unutarnje strane i ruke su sa strane. Ova asana dobro djeluje na koncentraciju, ravnotežu, nervnu stabilnost. Dobra vam je za jačanje nogu, naročito ako imate problema sa skočnim zglobom, platvus, spuštena stopala. I sklopimo dlanove ispred grudi. Ova asana ujedno ima snažan utjecaj na našu svijest, na našu koncentraciju. Često puta ćete vidjeti u Indiji sanjasije koji dugo vremena provode baš u ovom položaju. Naći ćete isto tako i u Mahabharati da je
Arjuna u ovom položaju neko vrijeme stajao da bi od Šive dobio jedno oružje. Za ovo trebate imati snažnu volju i trebate imati snažnu koncentraciju. Kada misli počnu lutati, automatski primjećujete kako gubite ravnotežu. Mogli bi reći da ima djelovanje slično tehnici tratak, zato je sad gledate u jednu točku. A sada, kad budete zatvorili oči u svom čidakašu, prostoru vaše svijesti, probate tu istu točku vidjeti u negativu i to će vam omogućiti da ostanete u položaju. Sve dok imate koncentraciju na jednu točku, možete biti u tom položaju. Kad svijest počne lutati, počnemo se gubiti. I zatvorimo oči. Kad zatvorimo oči, normalno da tada snažnije djeluju mišići i da vam noga više pleše, zato je trebate tad još jače, zahvaljujući mišićima stopala i skočnog zgloba, održati ravnotežu. Opustite trbuh, opustite ramena, opustite laktove. Ovo nije napuhani položaj, nego opušten, ali opet sa snagom. Otvorimo oči. Kad par minuta ostanemo zatvorenih oči u ovom položaju, onda smo nešto napravili sa našom koncentracijom. Polako spustimo nogu i još na drugu stranu. Mnogi se žale da im u ovom položaju noga klizi. Klizi mi noga. Da, normalno ako držimo mlohavo nogu. Međutim, ako držite nogu svojim mišićima, to je jedna stvar. Zato morate imati ove tu mišiće jake. I druga stvar, ako stisnete petu, tada vam noga ne može klizati. Tada koliko god stišćete dole, ona čvrsto stoji u ovom položaju. I sklopimo dlanove ispred grudi. I zatvorimo oči. Ujedno možete kod ove asane osjetiti i da vam se znoje dlanovi. Na početku je to ok, ali polako s vremenom će i to nestati i ostaće vam suhi i topli. Otvorimo oči. I spustimo nogu.